bintang tamu datang awal di versi Gunung Sari. Di antaranya Cak Siratun Gunung Tengu, Pur Giman Gunung Tengu, Abah Haji Sulin Fitri Porut, Cak Senidin Dungge, Cak Hargepeng datangnya dari Dungge, Ahmad Asis Wonorejo pindah tempat di Dungge, beserta Cak Holili datangnya dari Wonorejo pindah tempat di Dungge. Hajatnya umum 30 Juli, Kemis Pon di bulan Sapar. Tayub hiburannya, kumpul di rumah kampung Hori Dungge Jalan Raya. Monggo tapi di pagelaran Rasid Jumaati Pondowulu, Miss Nali Fani Malasan Wetan, Sipul Supayar Artiga Tigasan Kulon, Arek Tigasan Kulon, Cak Slamet Holis Tigasan Kulon, Iyam Supi Tigasan Kulon. Monggo tampil di pagelaran Cak Puji Ranu Bedali, Cak Karim Kuripan, Cak Sunan Diputra datangnya dari Togu. Monggo tampil di pagelaran. Sumonggo. Cak Siratun, Cak Pergiman, sesarengan Abah Haji Sulin Fitri, sesarengan Cak Senidin, Cak Hargepeng, Cak Ahmad Asis, Cak Holili, Rasid Jumaati, Miss Nali Fani, Cak Puji Slamet Holis, Cak Iyam Supi. Panas arene, duma panas are, kalak nangka bebena perek. Panas atene, dubule duma panas ate, takut tika ni serka ore. Arene duma panas are, kalak naga maka ondeman. Panas ate nek dubu lama panas ate, takut digangan seni benia. Are duma panas are, nyala nangka bebena korseng. Panas ate lek Yuni
tiga sepos ngapos panas arele doma panas are ngana nengka mak ningko buret panas arele duku nama panas ate bako tega adik leburen Matur semanun, terima kasih Cak Purgiman Gunung Tengu, Cak Siratun Gunung Tengu, hajatnya kemis pagi di bulan Rasul tanggal 24 September